Над моделями прычосак Надзея Кашталян можа працаваць доўга. Кожная з іх, прызнаецца дзяўчына, для яе не проста работа, а частка творчага светапогляду. Менавіта такі падыход і стаў для выпускніцы Брэсцкага каледжа сферы абслугоўвання вызначальным. Дзякуючы свайму імкненню, дзяўчына стала адным з лепшых маладых цырульнікаў СНД у конкурсе прафесійнага майстэрства WorldSkills Россия. Мне, в принципе, интересно очень в конкурсах участвовать. Я стараюсь браться за любую работу, любой сложности, мужскую, женскую. Мне нравится этим заниматься, мне нравится моя работа. К себе очень высокие требования. Падчас конкурсу Надзея выканала 9 работ. Дзяўчына старалася ўразіць журы, адмовілася ад класічных мадэляў стрыжак і афарбовак і паспрабавала выканаць свае працы ў незвычайным стылі. Журы крэатыўны падыход ацаніла. Надзея заняла ганаровае другое месца. Дарэчы, удзел у розных прафесійных спаборніцтвах для дзяўчыны справа звыклая. У мінулым годзе яна стала лепшым юным майстрам WorldSkills у Беларусі, прадстаўляла свае мадэлі на конкурсах за мяжой. Мне интересно смотреть на другие работы, потому что во время тренировки я здесь, по сути, очень часто повторяю, просто делаю одно и то же. Это немножечко приедается. Вот. А посмотреть, как другие люди, мастера видят, по сути, ту же самую работу, вот, но в их исполнении может выглядеть как-то иначе. Мне всегда очень интересно, стараюсь где-то какие-то там моменты подмечать. Па спецыяльнасці Надзея мастак-мадэльер. Падрыхтавацца да конкурсу дзяўчыне дапамагла выкладчыца Марына Булдык. На рахунку таленавітага педагога шмат пераможцаў прэстыжных конкурсаў. Это не первый наш участник. Мы выступали уже на мировых конкурсах, именно WorldSkills. Ездили в Бразилию, Сан-Паулу. Также моя ученица представляла Республику Беларусь, Олеся Назарова. И там ей удалось завоевать 2 медали. Обучалась Надежда у нас 3 года. Очень показывала рвение, трудолюбие, да, рвение именно преодолеть себя, что ли, даже в некоторых вопросах. Очень много тренируется. Сваё майстэрства Надзея сёння аточвае ў адным з брэсцкіх салонаў прыгажосці. Ужо ў лістападзе пацвердзіць свой прафесіяналізм брэсцкая цырульніца адправіцца ў Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, дзе пройдзе міжнародны этап конкурсу WorldSkills. Евгения Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».